video, boleh receive. Phone tu bersih video. Sakabuan, sakadan dengan duki, sakabuan. Labuan lah. Labuan kakmat tu asal. Sakabuan. Superintendent of Police ke East Khas Hills ubak Sylvester Nongtinger ula pentip bakatanat pulit kelas spanno ya we pulit sub inspector SI Kalaban Police Station ubak kerteng ubak ar marwen ubla syak no ba udan hapadeng kajing syok kau yang batle bom sutnyaw ya kajing wan ujor ejahar jong ki katu kat ningut ki brio halor kajing syak tak ti jong kawe ke kentei ha we unong nyak taksi hapo kani ka police station kabla jia ha ketai trik menta ubnai kani kajing syak sospan kelawan long ru tang hadien kemba ar besau kenta bakani ka video kala sapreng ling bag social media halor kani kajing jia kabla jia hapo Laban Police Station ha kabalayo iya kawe ke kentei balawan senran nang dagi katu kat ningut ki brio kilapoi penban syak kajingan nia kabajor bat uni USI badan hapadeng kajing syok kau yang kat bagidang temu banwan ujor ejahar Hadien nak kaliang ke Women Police Station kelayarap ya kani kalanot ba register ru ya ka case kat kom ke ejahar bala mudui da kani ka gentei ka bala syak takti. Na kaliang katanat pulit ke East Khas Hills District Lingbao Sector Police Officer Kalaban Police Station kala penlong ya kajing taukit ka babenia persya ya uni USI. Haba penpau ya kani kajing jia kom kajing jia ka basngau benya USP ulaong. Ngila shim ya kisin jam ki bating e persya ya uni USI Kalaban Police Station da ka bapen sange kam shipor. Ha kajuk kapor umaham jorru bakatanat pulit ka district kanam la sya ni ailat ya ki bakum kini ki kam pen khen an.